پشتی روش آوای رمادی الجیر دست داعش هاتیا داره و کفتیا دست هزین عراقی باجر پویرانی دهیتا دیتن. نبتن جاده بلکل کولان آنجی ریک هاتی نگرتن و خانی و آواهی بهرافتر خراب و تالان بوینه. پشتی هم هاتی ناف باجری دا و کند بینین و هیجید بینن يعني باجر يويران بوي خانيك نما يعني اويدي كتاكا كيم يوماي وكي دي شخر اويدي تنتي كرينا جريكانن يعني هر خانيك تقريبا دسي 4 جريكانن كتفه. بازار و جهن فروتنه تالان و ویران بوینه. تورین کاربه و بورین آوجی اشکار کفتینه. و پرین هر دو بشین باجری پیک و گریدن هاتینه تقاندن. خود تورین تلفون آجی کارناکن الرمادی. لقينا أكثر البيوت مفخخة وطق. وەک دەبینن زۆربەی خانوەکان بۆم ڕێژ کراون. ئێمە لە سەرکردایەتی خۆمانەوە فەرمانمان پێکراوە کە هەموو هەوڵێک بدەین بۆ پاراستنی ژێرخانی شارەکە. بەڵام داعش زۆربەی ئەو ماڵانەی تەقاندۆتەوە کە پێشتر بۆ کاری خۆی بەکاری دەهێنن بۆ ئەوەی هیچ ئاسەوارێک لە دوای خۆی بەجێ نەهێڵێت. هیچ سیمایین جیان کرنه الرمادینا هنه دیتن. ابتنی لشکر عراقی اتناوا بشی رزگار کری دایه. و شر الروشحلات باجری بردوامه. رمادی ایج بنگهن سرکین داعش بویه. و هر دفروان قصد کریه ویران کریه. بشک بچاندنا بومبا. بشی دجی جایگره شراب هفت چونا. نچیروان حسین رودا.